zibe izikhali zokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga ngokuba isono asikubusa phezwenu ngokuba aniphansi komthetho kepha niphansi komusa. Baba wethu ogcwele ekseni liphilile izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla onke linguqobo uNkulunkulu wethu ogcwele angikaze liphumeke libuye lilambatha uNkulunkulu wethu namandla onke ngalo wadala amazulu wadala umhlaba wadala konke okhona wadala ngisho abantu uNkulunkulu wethu namandla onke ngalo uyayala ngalo uyaqondisa ngalo uyafundisa futhi ngalo uNkulunkulu wethu namandla onke wenza konke ngalo namanje uNkulunkulu wethu ogcwele singangazelela ukuzwa izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla onke sithulisa konke ukuxokozela khona inhliziyweni zethu ey'ngqondweni zethu ngisho emphefumulweni wethu uNkulunkulu wethu namandla onke okungazama ukumelana nokukhuluma kwezwi lakho khuluma ngokugcotshwa wakho uNkulunkulu wethu namandla onke akhuluma inhliziyo yakho kulesi sikhathi uNkulunkulu wethu ogcwele mbize uNkulunkulu namandla onke isibinde egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba izwi lakho lunguyebo futhi lingu-ameni aliphumi libuya lilambatha yenza umsebenzi ofanekeleyo ngalizwi lakho manje ukuze bephakathi amen. Cela uphindele uThethika Jesus futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ithe sizosarenda imizimba yethu kuNkulunkulu. Sizonikela ngemizimba yethu kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Mangaqala lana ngithi ukusarenda kuchaza ukuthini. Hallelujah. Uma ngibheka lapha yana e-dictionary yami uthi firstly what is to surrender? To surrender is an act of giving oneself over to something or someone. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Uyinikelela ku somebody. Hallelujah. Noma umuntu ethile. Hallelujah. Ukusarenda ke lokho bazalwane. Hallelujah. Kodwa mina ngizoveza ngendlela yami. Hallelujah. Kunezinto nje ama-point engiwabhalile ngoba kuyintshumayelo eyokufundisa abazalwane. Hallelujah. Okokuqala okufike kimi ngizothi I will let God do in me whatever is necessary to get himself glory. Ukusarenda kwami kusho njalo ukuthi ngizovumela uNkulunkulu. Hallelujah. Aze noma ngabe yini kimi kulomzimba wami. Hallelujah. Ukuze uphazululiswe yena. Jesu senikelile umzimba wami kuye. Hallelujah. I will let God do in me whatever is necessary to get himself glory. Lokhu kuye afuna ubalekile kuye. Afuna ukwenza ngami noma afuna ukwenza kimi. Mina njengoba senginikelile, njengoba sengisarendile umzimba wami kuye, kusho ukuthi ngizovuma noma ngabe yini. Noma ngabe kubuhlungu, noma ngabe akukho buhlungu, kodwa ngenxa yokuthi nginikelile umzimba wami to God, ngizovumela yena ukuze kubonakaliswe yena, kubonakaliswe inkazimulo yakhe ivele kimi. Hallelujah. 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 Siyafunda bazalwane. Hallelujah. Kukhona lo mhlabelelo esinokuhlabelela esithi I surrender all unto you Jesus. Hallelujah. Ngike ngathi ngicwaninga nomuntu ngalo mhlabelelo. Hallelujah. Ngathi ngazuthi kukhona into engekho right kahle. Hallelujah. Ngibuka lento ukuthi
I surrender all. Hallelujah. Bese kufika kimi ukuthi kukhona abantu abathina abaphakathi kwalomhlabelelo noma abawushoyo lomhlabelelo kodwa abangaphelelisi lento abayishoyo. Hallelujah. Uma bethi I surrender all, mina kimi ngibuka ukuthi balethi inkinga zabo. Hallelujah. That is what they are surrendering. Inkinga zabo, nemithwalo yabo, ukuhlupheka kwabo, nangaphezu kwalokho baletha konke obakhathazayo. Hallelujah. Kodwa bese bekhohlwa ukuyisurrender bona. Oh Jesu kezwakala. Hallelujah. Bakhohlwa into yokusurrender umzimba wakho kuNkulunkulu. Hallelujah. Elithi uNkulunkulu khonza uNkulunkulu ngalolo kulimo lempahla yakho. Hallelujah. Okusho ukuthi uNkulunkulu umkhonza ngezandla zakho, umkhonza ngomlomo wakho, umkhonza ngisho ngenyawo, umkhonza ngisho nangendlebe ngoba uyalalela ngalolo kulimo lwempahla yakho. Kusho ukuthi umzimba wakho wonke unosuku uNkulunkulu kufanele unikele kuye ngokupheleleyo ukuze uzokhonza naye ngokupheleleyo. Hallelujah. We don't surrender inkinga phela. Asisi siphushele phambili phela sithi uNkulunkulu bona na ukuthi wenze njalo. Kodwa kufanele kuye nomnikazi wenkinga ukuze izoba lula inkinga yakho. Udinga ukuthi nomnikazi abe khona enkingeni yakhe. Hallelujah. 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 I will let God do in me whatever is necessary to get himself glory. Hallelujah. Hallelujah. Ilandele kwiphonto elandelayo elithi to allow God to have power over me or you. Hallelujah. Or authority. Hallelujah. Amen. Lento uma ngekhona izwe ngayo ngalifunda nje dlula abazalwane ifana nabantu ababili abashadile indoda nonkosikazi. Hallelujah. Angithi khona kuthiwa you don't have an authority over yourself. Hallelujah. Njalo kuthiwa now you don't have an authority over yourself. Hallelujah. Okusho ukuthi uma soyisarende kuNkulunkulu uyafana nalabo bantu. Hallelujah. Awusenawo amandla wena ngomzimba wakho ukuyilawula. Awusenawo ukuthi uzofuna ukuya le uNkulunkulu yelethi yale. Hallelujah. Ngoba wenze njani? Usarendile, wasarenda umzimba wakho kuNkulunkulu. Hallelujah. Uyazotshela ukuthi lo mzimba uduma ukuthi uhleli. Hallelujah. Uyazotshela ukuthi njengoba suyinikelile awusangeni lapha. Hallelujah. 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 Sisarenda imizimba yethu kuNkulunkulu. Hallelujah. Ikhona lento engifuna ukuyibekisa. Hallelujah. Ukuthi kubalekile bazalwane ukuthi siqaphele ukuthi imizimba yethu siyinikela kuphi. Hallelujah. Singabazalwane siyakholwa imizimba yethu iphi. Hallelujah. Siyinikele kuphi. Kungenzeka ukuthi silana kodwa imizimba yethu yona yikho lana. Hallelujah. Isele kwenye indawo. Hallelujah. Noma singabantu engasho ngithi bayasheba. Hallelujah. 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 Bazalwane cela nje ama-teenagers insizwa ey'ntathu zigijime zize ngaphambili. Ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba kubapostoli nabafundi. Hallelujah. Yabona ukuthi kuyingozi kanjani uma ungekho uNkulunkulu. Kukhona lezinto ey'lahlekayo. Ake uthele ngendlela ofuna ngayo. Ngendlela ofuna ngayo. Hallelujah. Jesus. Phuza. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona ukuthi uthele ngendlela afuna ngayo. Jesus. Usebenza ngendlela afuna ngayo. Anginikelile kuye. Angithi mina nginikele umzimba wami kuye. Awusena authority kimi. I-authority seyikuye. He does whatever he wants to do. Emzimbeni wami. Phuza konke bhuku masishaya. Ungachithi isikhathi. Hallelujah. Shishisa nje. Angikuphele. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Angithi
uyashesha lokulimala sekukhumile kuThemba osiyami ayihlekana sekukhumile uThemba usuyadlula wena ngoba vele wakwamdluli awufuni ukuzohlala la vele awuyazi lento yokuthi usarenda kuphi nokuthi ubungozi bokusarenda impilo yakho nangomzimba wakho endaweni errong ukhazi ukuthi sodlulile wena uya kuPetros naye he does the same galela bhuti Jesus. ngendlela ofuna ngayo ungamcingeli loyo galela Jesus hallelujah mighty Jesus iphuza Hallelujah. Hey, ngiyakuzwa mina manje. simba lo Uzwa mina sengizwile. umzimba lo osalendiwe Jesus. osalendiwe ukuthi usalendwe endaweni errong Nkosi Jesu. and uNkulunkulu ngokwakhe he has a purpose Jesus. uthi wasenza thina saba umfanekiso wakhe hallelujah hallelujah okusho ukuthi unecebo ngomunye sakodwa thina senza kabi ngoba siyayibosha into kaNkulunkulu ngokuthi sisalende endaweni errong sithi siyafika sibe sesibelelitho Jesus. uyabona lento Jesus. awunosi yamnango umonke mntakababa Jesus. akusenalutho Jesus. akusenalutho ngiyabona akusenalutho awukusambaqedile angithi wena you have surrendered mama ayigabangela uyasho awusufuna uthi uyafuna ukushada ngeke uyoshada kukho Hallelujah. siyathanda phela nemishado ithoyize siyathanda kodwa wena lokhu uyabikela lokhu uyabikela endaweni errong bayasebenza abasebenzayo bayaphuza abaphuzayo usafikile onhliziyo athi ufikile uthona u-empty Jesus. Baphuzile baqedile sekolutho uthole u-empty hayi abhekisile kubantu abasha phela bhekisele nakubantu abadala Jesus. uyayisarenda wena Jesus. uyafize batiyeni Oh, hallelujah. uyakhela Jesus. uyafana nawe nalomuntu wesifazane ngoba ngesikhathi uhamba amatiye uNkulunkulu singanikeli izitho zethu ibe xolufundeni bakudlamini singanikeli imizimba yethu izitho zethu zibe yini Ikhali. ikhali zokungalungi Hallelujah. kufana nokuthi wena unikela izitho zakho endaweni errong Jesus. uNkulunkulu masokhonza yena uhamba ungena noma yikuphi Jesus. awuhamba udla noma yini uNkulunkulu esimkhonzayo akaxutshwa uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu onejelaso akafuni ukuxutshwa kodwa thina siyamhlanganisa singabantu abashebayo ithungapha kodwa linyawo libe lingapha athi-ke wena kufanele ngabe you surrender your body fully to Jehovah usurrender nakwezinye indawo sathi usurrender kwezinye indawo lalela kunezinto ngathindeliwe ey'bekiwe nakuwe don't even know ukuthi wena ungumpristi noma you don't even know ukuthi wena you are a worshipper kodwa uphazamisa izinto zethu ufunane matiyeni Hey, Jesus. ufunane emsamo Jesus. ufunane emsamo engani wena waba phambi kwebandla Hey, Nkosi Jesu. siyavuka Jesus. Jesus. ufunane ematiyeni ngoba lezi zinto ziyadayitheka Oh, hallelujah. aphelele ekudayithekeni Jesus. siyadleka abazalwane ugcina ufika la you're just an empty tin that Jesus. makes a lot of noise Hey, Nkosi Jesu. Nkosi yami. Hey, Jesus. uNkulunkulu vele akayithathi igift yomuntu Jesus. kusho ukuthi wena you are just an empty tin that makes a lot of noise Hey, Nkosi Jesu. uzoba ngumsindo la izinto zathixo azisekho ngoba zidayiluthekile ngoba wena you have surrendered your body to
uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Sizosurrender. Jesus. Sizosurrender. Hallelujah. Jesus. Nkosi yami. So we should know we need to allow God Jesus. to have power over us. Jesus. Hayi thina ukuyicontrola thina. Yena sokuNkulunkulu akusekho ukuyicontrola. Ngoziba kusiwe wakho. Athi liyashola ithi lithempeli kaNkulunkulu. Kanti lithempeli kaNkulunkulu pho ubani ufanele ulawule. Oh Jesus. Uye noma nguye. Jesus. Fanele umuntu oyedwa. Oh hallelujah. Don't have control over your body. Jesus. Uma useUNkulunkulu usarendile umzimba wakho. Oh Jesus. Umzimba wakho uye. Jesus. Sidlule kwephani lesithathu. It's trusting him even when we don't understand Jesus. what's happening. Ube humbled. Jesus. Umethemba. Angithi ngesikhathi unikela umzimba wakho lapha kuphithi. Kusho phela ngokubethemba ngomzimba wakho. Jesus. Ngoba ukwenza konke athi kwenze. Hallelujah. Kusho wena kahle kahle wenze njani? Ngomethemba. So you need to trust God. Jesus. Uma uzothi wena you surrender your body to God. Jesus. Kusho ukuthi you need to trust him with your body. You need to trust him ngento azoyenza kuwe. You need to trust him la azokuthuma khona ukuthi yena uyazi ukuthi wayekuthuma lapha. So ufanele ubethemba ngayo yonke inhliziyo yakho ngoba awunikeli noma ubani kodwa unikela umnikazi wethempeli. Hallelujah. So let him do anything afuna ukuyenza ngomzimba wakho. Akenze noma ngabe yini angithi siyahlabelela sithi yenza amathanza kanti imaphi amathanza esifuna ukuthi awenze thina. Yilawo amajabulisa thina. Azolelisa thina Jesus. akanelise yena. Engithi angeke alethe okuzokintaza wena phela ozokuthokozisa. Kodwa khona nezinye izinto azolethe ezokuzwisa ubuhlungu. So noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani, you trust him. Awuyeki umethemba. Awusuki lapho. Uyafika phezulu. Ukuthi ngiyamazi lo obizile kwababizile. Ngiyamazi obizile. Do your way. Yenza ngendlela yakho. Mina nami okwakho nje ukuyi-availa. Jesus. Okwakho nje ukuzinikela uNkulunkulu. Hallelujah. 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 Yazi ukuthi ayikho into enonkululeko Jesus. njengokusabela umzimba wakho kuNkulunkulu. Hallelujah. There is freedom ekunikela umzimba wakho kuNkulunkulu. There is freedom ekunikela impilo yakho kuNkulunkulu rather than ukuyinikela emthini. Jesus. Hallelujah. Ngisho noma ngabe kuthi uyakhala kodwa ikhona lento efiduduza. Jesus. Ngoba kuphi uNkulunkulu awukhali nje ngazuthi awunalo ithemba. Ikhona lento efika ikuthinta uzukuthi kodwa uNkulunkulu uyazenga nemishilo ezilapha. Wathanda ngashiya ngekasiyekelele. Jesus. Hallelujah. Wathi ziningi inhlupheko zolungileyo. Jesus. Kodwa yena njani yokukhulu usizo. Uhleli kuphi ethembeni. Jesus. Uhleli kuphi kwi-freedom. Hallelujah. Awutatazeli yabo khona kubabuhlungu zibe khona izinto kodwa awubi umuntu otatazelayo ufuna ukuthi izwe lonke libone ukuthi wena ususesimeni. Hallelujah. Ngoba wenza into right wasurrender umzimba wakhe endaweni right. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So ake siyeke ukuya endaweni uNkulunkulu angafuni siye kuzo. Hallelujah. Kukhona lezwi elilaphayana encwadini kaMahubo 96 chapter 5 elithi ngokuba bonke oNkulunkulu babezizwe bayizithombe. uNkulunkulu ezwi lakho uthe senze njani singaphonzi ithombe. Jesus. So ngoba sisemhlabeni nje uNkulunkulu abanemhlabeni bayini bayizithombe. manje wena njengoba uyisarenda kuNkulunkulu kusho ukuthi uyokhonza ithombe wena. Jesus. Kusho ukuthi wena kahle kahle uyokhonza ithombe. Jesus. Angisho ukuthi kuthini bazalwane. Kodwa nje kusho ukuthi wena ukhonza amakhosi amabili phela. Jesus. Uthi ungapha
ukungazi. So let us surrender our body to God. Jesus. Hallelujah. Bekusachaza nje bazalwane la bekuchaza ukuthi mina yami indlela yokuchaza lento yokusamela ngizibuka kanjani. Hallelujah. Yilokho ukuthi we need to trust God. We need to let go and let God enze ngendlela yakhe le yena afuna ukwenza ngayo. Jesus. Sesiyabona unye okulandelayo ngoba abantu bazalwane bayabhala. Bafethu lokubhala ukuthi siyafunda bazalwane. Ngishilo ngathi ake sifake simothisha mhlambe nje ngizonilalisa. Hallelujah. Amen. Isekhona bazalwane. Yes Lord Jesus. Sesiyakwingxenye yesibili sizobuyela ezwini. Kodwa ngisasekulento yokusarenda. Hallelujah. Ake siye kuma examples of surrendering to God asezwini kaNkulunkulu. Cela ungivulele babudlamini le ngizoyifunda kancane. uLuka chapter 9 verse 23. Isihloko sale angithi ngithaba examples of surrender. Examples of surrendering to God in the Bible. Atholakala ezweni. Number 1, daily yourself. Is to daily yourself. Ukuzidela. Jesus. Yenye yezindlela yokwenza njani yokusarenda kuNkulunkulu umzimba wakho. Luka chapter 9 verse 23. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele Jesus. athabathe isithambano sakhe Jesus. imihla ngemihla angilandele. Jesus. Ngiyalizwa lezi komthetho Jesus. ngiyalizwa bazalwane Oh hallelujah. ukuzidela. Jesus. Ukuthabatha isiphambano sakho uzidele ulandele kuba uJesu. Angeke ke kube lula ukuthabatha isiphambano nokuyidela uma ungaqalanga kwinto yokusarenda. Jesus. Angithi khona lento yokuthi thina asakuthine esikufunayo uNkulunkulu like mawungakasindiswa uye osifunayo asithole. Jesus. Angithi bese uyasifuna thina sisehlane silande silethe kuye. Yeah. Nginayo lento ukuthi sithi mase silandile yena nathi siyakwazi ukuthi simfune. Yes. Thole. Yeah. Angithi izwi laNkulunkulu lithi ngifuneni yise nokufuniseka. Hallelujah. Hallelujah. Siyamfuna size simthole. Jesus. Hallelujah. Ingalesikhathi ke ulungiselela ukusarenda umzimba wakho kuye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bese uyazidela. Jesus. Uma uzidela bazalwana ayikho into ezokubamba. Uma ufuna ukuya endlini kaNkulunkulu yokhonza uNkulunkulu ayikho into ezokubambezela. Ngoba wena wenze njani uyidelile. Uqonda ukuthi lo muntu owayidela ngenxa yami ubani. Wadlula kanjani la nami kusho ukuthi kufanele ngidlule la. Kufanele ngihambe kulolu hambo lwakhe. Jesus. So kudingeka ukuthi sizidele uthabathe isiphambano sakho. Ngiyakhumbula ukuthi mangifika etsindisweni bazalwane Jesus. Mfakazi omncane mangifika etsindisweni ngelinye ilanga ngake ngaqala ngavakasha. Ngithi ngakhula ngifuna lento yensindiso ngoba ingekho ekhaya. Mabe ngihambisa wonke amabandla likhi bandla engazange ngilihamba. Kodwa ngangifike ngiphume kulo ngizwe ukuthi hayi kusiyo lento mina engifuna. Ngimncane kodwa bazalwane. So ngelinye ilanga seyafika ke insindiso endaweni engihlala kuyo. Haya ngisayovakasha ngithi into engivakashisayo yini ngisebhizi bazalwane. Amen. Kukhona izinto engisebhizi ngazo ezasezweni. Kwathi ngelinye ilanga angazi ukuthi kwenzakalani kimi. Kodwa kwafika into yokuthi I'm tired. Yeah. Yabona manje ngikhathele. Into yangokuthi into engangiyenza ngangiyisontweni kodwa ngaqasha. Okay. Ngafuna abazalwane bazi ukuthi uPhilisi uyajola. Jesus. Ngaqasha ngafuna befundisi bengibona. So kwaba khona lento efikayo kimi engicasula ukuthi hayi wayiqashela abefundisi. Jesus. Wayiqashela abazalwane. uNkulunkulu yena phela uyangibona.
isinqumo sami ngasithatha ngaleyo ndlela ngathi mangifika ku brother ngathi lalela ke bhuti yabona ngiqeda thola usibhahle ngathi yabona uma ngabe ungithanda kwangempela uzohamba ekhaya ngoba impilo yami nawe iyaphela sengizindisiwe mina uma kuzoba khona abantu ababili intobeka ngeke ibe khona angeke futhi uzisizwe ngisho isandla sikaNkulunkulu sithinta ngenxa yokuthi kukhona lo owena omthokozise yakhe inhliziyo so ngangifuna ukumkhonza kahle uNkulunkulu kungekho into engiphazamisayo ngathi bhuti yabona manje kuphelela la Jesus azange kuze kubelula-ke bazalwane walokho eshilo ukuthi yayikuphi insindiso yakho mina ngifike empilweni yakho ngathi yayingekho kodwa manje sikhona uma enye indlela yokuyidela yokusarenda umzimba wakho kuNkulunkulu ukuzidela haleluya etholakala encwadini kaLuke 9:23 bazalwana abafundi iveza ama-examples okuyidela okuyisarenda kuNkulunkulu ukuthi ngaphi elandelayo ithi come to me Jesus ukuyisarenda lokho come to me mina lonke elikhatheleyo nemsindwayo uzani kimi mina ngizakuniphumuza haleluya usuke sowuyidela lapho usuthi nawo uNkulunkulu nayi imithwalo yami ngiyanikela kuwe uyakusinda uNkulunkulu you are surrendering yourself to God. Amen. You are surrendering whatever situation ophila phansi kwayo to God. Hallelujah. Amen. So uthi come to me nina nonke enikhatheleyo nemsindwayo you are surrendering yourselves to God ngaleyo ndlela etholakala encwadini kaMateyu 11:28 siye ekule ethi give me your heart ngiyayithanda bazalwane Jesus give me your heart Jesus give me your heart eku-Proverbs chapter 23:26 angeke kwabalula ukuthi uyisarende noma usarende umzimba wakho kuNkulunkulu if inhliziyo yakho ingekho kuye. You need to give your heart to God. Hallelujah. Ukuze umthande kufanele ukunike inhliziyo yakho. Hallelujah. Niyayazi ukuthi inhliziyo yiphi? Ingukhohlisi. Hallelujah. Igcwele zonke lezi zinto. Hallelujah. Uma ingekho kuye izokukhohlisa. Yeah. Alright. Hallelujah. Uzophelela endaweni eziro ngenxa yokuthi ulalela inhliziyo yakho. Vela ukaze wayinikeza abani uNkulunkulu. So namhlanje uthi give me your heart. Uthi uyayifuna yona leyo. Yena ozoyilungisa ngoba uyayazi. Amen. Hallelujah. You need to surrender inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Jesus. Ukuze uzokwazi ukuthi uyisarende konke ngophela give your heart to God. Umnikazi wenhliziyo. Hallelujah. Hallelujah. So bazalwane sikulento yokuthi siyanikela ngemizimba yethu kuNkulunkulu. Ngicela bakungabili uphindele futhi Jesus. Hallelujah. Amen. Sesisarendile imizimba yethu kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ake izitho zethu zingabi izikhali. Zokwenza njani? Zokungalungi. Angithi sesiyisarendile imizimba yethu kuNkulunkulu. Once you surrendered your body kuNkulunkulu, make no mistake, unganikeli ikhali zakho Jesus. Unganikeli umzimba wakho ube isikhali sokungalungi. Kanjani? Uma uNkulunkulu asakwazi phela ukuthi utholakala ube umzalwane ohlebayo. Kusho ukuthi webunikela ngani ngomlomo wakho ube isikhali sokungalungi. Engabe uyathukisa ngawo. Kodwa wena wenza ube isikhali sokwenza njani? Sokungalungi. Hallelujah. Usuku uNkulunkulu sarendile umzimba wakho. Hallelujah. Hallelujah. Awukwazi ukunikela ngishamehlo akho ukuthi abuke izinto engahambelani noNkulunkulu. Kodwa uthi umzalwane. Jesu. Uyazi ukuthi kuyalimaza umuntu into azoyibona ngamehlo akhe. Hallelujah. Jesus. Nokuzwa. Hallelujah. Kukhona lento ethi abanye abantu ababulawa ukuthi udokotela ubatshela ukuthi bane-cancer. Jesus. Kodwa inkinga bese kuthenini uzwile bamtshela bona babe sebekhipha lamagama amakhulu. Phela lengula ayifani.
coronavirus nje wake walizwa ngisho eqaleni ngithi ukuthi uyabhe coronavirus kuba sona lesi awulinyazwa ukuthi kune coronavirus kodwa ulawayile ukuthi uzwile ngendlela igama liyasinda hayi ngoba kukhona vele isifo sizokhula kodwa ngeke usuzwile ukuthi uzofa bese uyafa vele so ikhali imizimba yethu mayingabi ikhali zokungalungi haleluya asibukeli izinto ema TV abantu abasha ezizophazamisa impilo yethu haleluya haleluya lithi iBhayibheli ungalivusi ungekabi isikhathi ngathi wena ubuka lezi zinto eTV abantu beqala ukubukela whatsoever abantu belalana ungalesikhathi wena uvusa lento ungayivusi ungekabi isikhathi wenze njani unikela umzimba wakho ukuthi ube isikhali sokungalungi Jesu uyayi-avoid izinto ezizokugcolisa umzimba wakho usumnikelile kuNkulunkulu uyayi-avoid izinto oyibukayo uyayi-avoid izinto noma uya-avoid ukuba semagruphini la okuzokhulunywa khona izindaba engesizona ezikaJesu Hallelujah fanele utholakale kuphi endaweni la uzokwakheka khona endaweni la ozokhuliswa khona ngoba uma sowusaredile umzimba wakho fanele kube nesomething yenzakalayo kuwe fanele kube nomehluko empilweni yakho fanele kube nokhula angithi wena uyisaredile kuNkulunkulu Jesu awukwazi ukuthi uloku nje wayingane kodwa uthi uyisaredile kuNkulunkulu kusho ukuthi khona lezi zinto ozenzayo eziphazamisa ukukhula kwakho to God Jesus Number 1, it is surrender your body to God through prayer. Yeah. Kufika kimi indaba yakahana ukuthi lo muntu waba iexample yabantu abayisurrender kuNkulunkulu imizimba yakhe. Wathi noma esehlushwa newabo emthuka embiza ngenyomba kodwa zangaza kunake lokho wayifunela yena indawo angaya kuyo angayonikela kuyo umzimba wakhe noma Spirit sithi have faith and trust in him completely ukumethemba uNkulunkulu nokuba ukukholwa uNkulunkulu nokumethemba ungabi nama option B nama option C kodwa ukumethemba uNkulunkulu haleluya haleluya ukumethemba ngokupheleleyo ungamgabazi ungamqalethi Jesus angithi when we have surrendered umuntu owazi yonke into ngempilo yakho umuntu owathanda izulu nomhlaba umuntu owakwazi usasesiswini sikamama wakho uyihlwile uyakwazi yena ukuthi ufuna ngempilo yakho haleluya so indaba umgabazi okwesithathu seek spiritual guidance akulona ihlazo bazalwane angeke futhi ube umuntu owazi konke uma ufika nje nkosini angeke uvele ufike wazi konke kunezinye izinto ozoyidinga kubantu asebekhulile kunawe kodwa uyi kunoma ubani mina ngithi umkhuleko iyona into yethu esenza ukuthi ngathi iyona ibamba lento le navigator yethu haleluya bazalwane Jesus ngoba uya kuNkulunkulu uthi Jehova sengixakekile manje ngingaya kubani ngiyokhuluma naye Jesus awuveli uye kunoma ubani ngoba uzothuya kunoma ubani lo uNkulunkulu angamshongo bese uyalimala futhi wena ube sekhuluma ngeindaba zakho angithi wena uvele waya nje emntwini azange waze wamcela kuNkulunkulu our body to God singanikeli imizimba yethu ibe yizitho zokungalungi Jesus amen